Together, growing in faith, changing communities. Please join me as we share the Word of God together. Makathunyiswe uJesu Kristu. Thandazana namhlanje ngibuka indaba yesibili yamakhosi lapho uNkulunkulu ethetha khona Elisha ekuthuma ukuba aye endaweni yaseShunem lapho ehamba khona lesikhulu sakhe uGehazi. Lithi izwi likaNkulunkulu ubesahamba Elisha efika kule dolobha eShumayela khona owesifazane owayecekile konke. Uthi lo wesifazane angambona u-Elisha ebese gijima eya kumyeni wakhe athi, sithandwa sami, ngabe uyabona yini umuntu kaNkulunkulu nemisebenzi emihle ayenzayo, ngabe uyayibona yini? Athi lokhu-ke yebo siyabona. Ebese kuzwa ukuthi singamwenzelani pho uNkulunkulu ukubonga izimangaliso asenzela zona ezimpilweni zethu. Inkonzo yokubana efuna ukungena kuyona inkonzo lo mama engimbona esiphushela kuyona, inkonzo yokubuka izimangaliso uNkulunkulu azenzayo empilweni yomuntu. Ngingambonga ngani uNkulunkulu wakho konke okuhle asekwenzile emzini kaBaba. Athi uDavide ngelinye ilanga athi, bengiyini mina Nkosi, athi nokuzwa kwethu kuyini ukuba wena Nkulunkulu Somandla ubungasikhulula. Athi uDavide ngelinye ilanga ehlele esihlalweni senkosi uSawuli azi kahle kamhlophe ukuthi lesihlala ahleli kusona akusona isihlalo sobukhosi obumfanele. Abuze athi uDavide athi emzini kaSawuli noJonathani, emzini wamakhosi akekho yini owasala, akekho yini owasinda empini? Thandwa zami, kunabantu namhlanje uNkulunkulu ababusise ngezinto eziningi, kodwa lebona uNkulunkulu esibiza sonke ukuba sibuze umbuzo wodwa ukuthi konke lokho kuhle nakho, konke lezimbusiso uNkulunkulu anginikeze zona, akukho yini engiswele ukuba ngikubonge ngakho empilweni yami? Lithi izwi likaNkulunkulu uDavide esabuza lowo mbuzo, wasukuma omunye wey'nkosi zakhe ogama lakhe linguZiba, wathi, Ndabezitha, ukhona okuwumfanyana uMefiboshethi osele emzini kaDavide, emzini kaSawuli. Bese ethi uDavide, ngicela ningibizele yena. Athi uZiba, Ndabezitha, noma kangabe izwi lomfana vele kakade akamsebenzi walutho ngoba usalimala iy'nyawo kwisigqeke akakwazi ngisho ukuhamba. Avuke uDavide ubufakazi empilweni yakhe athi, noma ngaba isigqeke kodwa engikwaziyo ukuthi lowo mfana uyena engamhlela esihlalweni sobukhosi. Ngifuna ukuhlala kule nkonzo yokuvuma ukuthi lokho enginakho akungifanele, kodwa lokho enginakho kungumusa nothando lukaNkulunkulu. Thandwa zami, isakwazi mina ezala intombi ezalayo, intombi yakaGoge yayivama ukuthi uThumbeza athi, wemntana mntanami, athi buka lapha emathuneni ekhaya kwaMashu, sasihlala sibuka amathuna lapha phambili, athi buka lapha emathuneni, athi akuleli emasokwa lapha, athi yini izihlakaniphi ezilele lapha, athi mntanami, athi kodwa uhambe emhlabeni ubohamba umhlaba uhloniphe. Kuyavuka mina, thandwa zami, ukuthi empilweni
vele kakade kumsebenzi wakho umenzela. Kodwa yini into ejabulisayo njengomzali ukwenzela izinto ingane onhliziyo yayo ihlezi ngokubonga. Njengomntwana wenzela umzali onhliziyo yakhe ihlezi ibonga. UNkulunkulu namhlanje usinika inkonzo yokubuza ukuthi lokho nakho ukubongile yini kuNkulunkulu. Abantwana nabo ubabongile yini Jehova uNkulunkulu Somandla. Lo msebenzi okhosha ngawo, le mfundo okhosha ngayo uyibongile yini kuNkulunkulu. Kwayona le mpilo osiselela ngayo uyibongile yini kuNkulunkulu. Enye inkonzo engikuba ngiyithande lithi izwi likaNkulunkulu lowesifazane efuna ukubonga. Wabe sekhuluma nomyeni wakhe wathi singamenzela uNkulunkulu ekuvezeni ukubonga kwethu. Bobabili bafika necebo lokuthi sokwakha indlu lapho ucela uNkulunkulu uyakuhlala khona. Kuyavuka kumina ukuthi ngesinto ukuphosa into ngenhla uyamkela ngezansi. Ukuphosa isinto ngenhla usamkela ngezansi. Okwenzayo namhlanje ngelinye ilanga uyoqhamuka empilweni yakho. Thandwa zami, inkonzo engibona uNkulunkulu esibizela kuyona inkonzo enokujula. Ngoba masebeyenzile lento uye eshawulisa isikhonzi sakhe uGehazi athi kusona Gehazi athi sebesenze lokuhle sizokwenza njani ukubonga labantu. So bacelela ntoni enkosini. Ithi izwi likaNkulunkulu wathi uGehazi wathi banayo indodana Elishabaza unkosikazi nendoda wathi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo athi uzokusubone indodana. Kuyavuka mina ithemba sami ukuthi uNkulunkulu kunezinto azosipha zona ngoba sivule inhliziyo saba nenhliziyo ngayo. Kuyavuka mina ithemba sami ukuthi kunezibusiso uJehova azofisa ukuzibeka enhliziyweni zethu ngoba nathi siyakwazi ukubonga. Ngivumeleni ithemba zami ngikhulume kancane ngenkonzo ebalulekile. Emhlabeni senthe ukubona. Angikaze ngabona uJehova ebusisa abantu abanjani. Nabantu abanomona. Ngoba kakade uNkulunkulu uzodlala etshela ukuthi kusizana ukubusisa usifanayo. Ngoba nonke ngikunika khona uma ugombela kwesakhe cabangele yena yedwa. Kodwa uNkulunkulu isandla sakhe silokhu siyenjalo kumuntu othi angathola izibusiso abonge asize nabanye abantu. Inkonzo esibizela kuyona inkonzo yokwazi ukwenza umehluko empilweni zabonke. Makasibusise uNkulunkulu Somandla. Ndlovukazi yethu mayisikhulekise sikhulekele. Sicela abagrasiye siwadingayo kumntaka Mariya. Asibusise uJehova okuyise nendodana nomoya othile.